Twishyiraho itendekero rya Kitagata Farm Institute rukushanga umugombora ya Kasano muri Sheema District aho government ya Uganda rukushashora abeje abakorenga mu 200 abinama numbi yo kuhinga no kurisa abeje bacuburira hamuranga gwa president gwa 1 acre modo ahari aba batine matakaga kumara even if no nakuzo mu cyaro nimbasa kose mkono yanjeji mpinge mboga then ngende ninguzo mu ryaro shanga nafunde sente ezo kunyamba ombero ryo misho umuntu naenda kurya naenda kunywa kandi naende sente kandi cyakandi umuntu yabatashumira takubasa farming akwata kuza kumambaza gwarakoze se takwiza kumanyamba bwe nunji nanitake runji bakwasa kusinga abeje ababina masikongo kugo batunjira umufamu n'ubwija kubahwera okwetandakira hemirimo wajo ininga farm school kibanche maisa ngoza kuboine obukugu kubanga hanu yandithinga kandi neturisa kandi kimaisa ngo waruga hanu yanoza kuboine skill sima government ya Uganda sima his excellence habwo kutongera umushara kandi akatumanya ngo tukozesa amani mingi okushomesa kandi okagaruka kegesa omwana kukikora garden bags just gize no kwate na nkeje kideya umuntu kateka mwitaka dena hansi tukejunisa umushenyi gukwena allowing amizi agarashume gakagumiza amazi gakashora abantu basima government ya Uganda habo kutungura ibyo buhinji no burisa kandi abamana bagatira mu kuri senjoki ente embuzi hamwe no kuzaza kandi abente mwe bacikama mu rutazo rukuhingura 30 amakuraga gashakwa Michael atwacire